I zdravo sam ja Duli i danas ću da vam pokažem kako od instalacionih Windows failova za Windows 10 operativni sistem da napravite butabilni ISO image. Šta mislim pod tim? Mislim pod tim da kada preko određenog softvera prebacite taj butabilni ISO image na vaš flash, da budu instalacioni failovi, da možete svakako da podižete operativni sistem sa tim istim flashom iz BIOS-a. Kako to da uradite? Znači imate samo sa nekog flasha ili sa diska instalacione failove Windowsa i ovdje za početak skinite img burn software. Zatim što se tiče krajnjeg softvera nađite gdje vam piše create image file from files folder, znači ovdje da napravite ISO image. Zatim uzmete sve ove instalacione failove za Windows 10 i prebacite ovdje. Ovdje idete na Advanced, Bootable Disk i čekirate opciju Make Image Bootable. Zatim ovo ništa ne dirajte ovdje, za boot image idite na ovaj folder i nađite ovu putanju. U mom slučaju, evo našao sam ovdje i idite u folder boot. U folderu boot nađite file pod nazivom etfsboot.com, izaberite isti. Zatim ovo ostavite platform ID na default, za developer ID stavite Microsoft, load segment ostavite defaultno i što se tiče sectors to load ovdje prepravite iz 4 u ovaj broj, ovo neka ga odčekirano. Zatim destinaciju gdje hoćemo da napravimo da se čuva taj ISO image, znači stavit ćemo isto pored ovih instalacijnih failova, ovdje ćemo da stavimo Windows 10 64. Dobro, idemo save i idemo ovdje da kreiramo, idemo yes, ovdje opet yes i sad čekamo da se ovaj proces završi. Kao što možete da vidite, dobili smo ISO image koji je naravno butabilan. Sada uzet ćemo u virtualnoj mašini i napravit ćemo jednu, ovdje ćemo da stavimo, neka bude na primjer 8 GB. Ovo vam je simulacija fizičke mašine, da ne probam sad na fizičkoj mašini pošto nije toliko pregledno kao ovdje, ovdje sve vidite lepo preko celog ekrana. I ovdje sad u storage uđete i ubacite samo ISO image koji je butabilan, koji smo malo pre napravili sa softverom img burn. Sada ovdje ako ste sve uradili kako treba što se tiče podešavanja, znači svakako učitat će operativni sistem, u ovom slučaju Windows 10, znači kao što možete vidjeti sve radi. Međutim, ako to ne uradite, sada ću isto da vam pokažem šta će da bude u tom slučaju. Znači u tom slučaju ako ne uradite, znači ako to ne uradite da čekirate ovu opciju, već samo ovako uradite, dobit ćete sljedeće. Dobit ćete ovakvu poruku kao što možete da vidite, znači piše da taj ISO image nije butabilan. Tako da to bi bilo to što se tiče ovog klipa, hvala što ste gledali i vidimo se.